Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan na compilation, ti sagot mi kada kayo, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nadawol ti daluyon iti baybay, Puldaw. Saan kan nga agtuloy ama pan agkalap, ta delikadaw. No saan na ka mapanagkalap, awan mo't pagbiyagan tayon. Saan tayo na mga na? Nga madanagan lakay. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka iti taaw. Awan terumbo nga pagdanagam kanyak luring. Adda ti Diyos amang tarabay kanyak, bayat ti panagkalap ko. Puldo. Malala po nasem ti panagdandanag mo. Awan ti dake sa mapasamak kanyak. Ar-aramidak da ito'y. Tapno ada pagbiag tayo, bakit? Lakay. Mumahit ang marigrigat tayo lang. Iso nga uray na pagad. Mapanaklatag kalap. Parba ang unaan. Ngam saan pa'y asim ang put ni tatang yu anapan nagkalap. Ijay baybay anak ko. Ay, di kayo nagdandanag, nanang. Patsek nga gawin ni tatang dito'y balay. Nanang. Di kayo nagdandanag. Awan da ka sa mapasamak ka ni tatang iji baybay. Ay. Nakaluto ako ni ti pagarmasaran tayo, nanang. Una tayo na mga. Diyak pa'y mabisin. Urayak pa'y ni tatang yu ama kasangput dito'y balay. Ha? Umuna kayo latan amangan kinirima. Urayak biitan ni tatang yaw. Sige nga ron. Umuna kamin amangan. Kunak man no ibagam kanina ng amapan ka agtrabaho di Manila. Maanang rima? Amangan no di naktumot la palubusan amapan agtrabaho ijay. Isong aruda ka sa ritam ni nanang. Bareng palubusan na kamapan agtrabaho iti adayo. Kaya't ko ti tumulong kadag iti dadakkel ta. Iso na panunot ko ti mapan agtrabaho iti adayo a lugar. Wen, maawatan ka, manang. Nagrigat ti panagbiag tayo diti probinsya. No awan makalapan nga ikan ni tatang, saan tayo umutan amangan? Manang. Tilahang panagtrabaho kiti adayo a lugar ti amu ka pamuspusan. Tapno aginawa mo ti panagbiag tayo. Ay na, pasensyahan. Bakit? Basit tinakalapak. Umdasla si daan tayaw. Awan ti ilakom kadagiti kakaaruba. Anya ngay nga rood lakay. No anya ti adda, isulatan ti lutwak ah. Ay, dagiti anak tagay. Napan nakitang dan anagdalos iti tahong ni Willie. Napanmet nakilabada ni Rima. Ay, masyana kadagiti anak ta. Diyak man lamay ta, dagiti kasapulan damat. Ay nalakay, awan ti rumbeng apagdanagam kadagiti anak ta. Nagsisingpet ken man nakaawat da. Ay, bakit? Ala, aginanakan, ta siya kun ti makaammo kadagiti ikan anak kalapam. Numabisin ka, adda makan ijay kusina. Apay da ito akwarta, Willie, anak ko. Tangdan ko nagdalos iti tahong nanang. Igatang tayo iti bagas. Kukwa mo da ito akwarta, anak ko. At dapay mo't bagas tayo. Alaan nyo, nanang. Makatulong da iti akwarta para iti paggastusan dito'y balay. Willie, anak ko. Ano sa kung tibasit asweldo? Tinapatag. Ada igatang tayo iti makan. Nagsingpot ka, anak ko. Inton bigat, nanang. Tumulong nga agibagkat kadagiti banyera ang naglaon kadagiti ikan ni Japier. Isupay nga mintitangdan ko. Anak ko. Kaya't ko titumulong kada kayo, nanang. Saan ka di nga imbagaken ka, asaan kan nga umadayaw, Rima, anak ko. Dito'y kalatan lugar tayong agtrabaho. Saan nga umdas ti masapsapulak dito'y nanang? Adan pagtrabahwak ijay Manila. Inrekomendanak ti gayem ko. Anya? Pakawanan dak ko Sapay ko mata maawatan dak. Kaya't ko laang di makatulong kada kayo. Ay. Inton rabi
Agluwas akong amapan iji Manila. Para kada tayo na ito yung aramidak. Di kay madanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ay, nudakal ako mati masap sa pulak. Saanan anasken pa'y nga agtrabaho iti adayo a lugar ni Rima nga anak ta. Lakay. Magluluwa ka manan. Patip ka rin ti pakinakam wow. Amo man ni Rima ter aramidin na iti adayo a lugar. Numabalin la ko ma. Dito'y dalangan ng trabaho. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kadata. Malata damo ni Willie nga anak ta. Iso ti kadwa ta diti balay. Punas mo dagiti aluam ta maturog tan. Tanay rabi iuna yan bakal. Umo na kalatan na maturog lakay. Maikawa ak lang amin nga awan dito'y balay ni Rima. Eh bakit? Ala, maturog kan. Di naklatan ni kaskaso. Maturog ak tulata no kayat ko. Kumusta kan manang? Nasaya at matading ko. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasingpot ti amok ditoy. Nasayaat nga ron to kasta manang. Di mo baybayan ti bagim dita ah? Wen, sikapay lati makaamok ka natatang kananang dita Sana bale, agpatuludak to iti kwarta apaman nga agsweldo Uwan manang. Mailiwak mo ten kada kayo nga mananusak latan ading. Kabaalak alabanan ti iliw ko. Tinapatag, adan trabaho kat makatulong akon kada kayo. Uwan manang. Kaya't ulitek. Di mo baybayan ti bagim dita. Kaya nagananad ka akanayon. Agoy-uyak ka lang aruan. Ipilit mo pa ilaang timapan agkalap. Ito iti amo ka pagsapulan. Bakit? Saan ba na nakaro ti uyak ko? Kabalak. Lakay. Malatay sa ganak na iti aramatek nga agkalap inton rabi. Sigurado nga do ti maalak ita. Gaputa kabos ti bulan. Ken natal na ti daluyon. Ay, mala, si kalata ti makaammo lakay. Basta gananad ka, ha? Awan pagdanagam kanyak. Ay, ingka makidialaan jelin ti pagsilaw ko. Isaganak nagiti balunak nga agpataaw. Uon, lakay. Agsublitan ni Jibalay nanang. Adayon ti bilog ang nagluganan ni tata nga agkalap. Agtali na udak pa'y laang dito igit ti baybay anak ko. Rabiin nanang. Mapuyatan kayo no agtalinaid kayo dito igit ti baybay. Ay. Agdandanag kayo maning. Sumanglad tulatan ni tata ang kalpasan ang makakalap. Diyak lamawat ang tirik na kanak ko. Tunggal mapanagkalap ni tatang iyo. Agdanda na ka. Nanang. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Diyak makaid na. Anya? Numabalin la ko ma. Kuyugak ni tatang iyo ama panagkalap. Di nakmat palubusan na kadwa. Nanang? Maasya nakunay kinitatang iyo anak ko. Nagrigat kan nagdelikado ti mapan ijay tao. Iso adyak maliklikan ti agdana. Ha, kalaat apimig sa ti angin anak ko. Uwan ngagpaiso nanang. Nagkalma ti angin itay agsapa. Ay, hindi tatang iyo. Saan pa'y anagawid? Rumbang kumaan na kaawid itan. Patsyak at sumangladan ni tatang nanang. Agawid din dito balay. Umay ka anak ko. Urayan ta ni tatang mo ijay igid ti baybay. Nakatangkaya ganjay init. Ngam saan pa'y anak kaawid dito'y balay. Diyos ko, nagdadakalan dagiti daluyon. Kumusta nga tan ni tatang iyo? Sapay la kumahatawan ti dakas ana pasama kan kuana. Nanang? Kalahat nga minday to'y apanagangin na itinapigsa. Saan ang maawatan ti panawan? Patib ka rin yung tipa kinakam yun nanang. Makapadakas kada kayo tinalabos a panagdandanan. Madanagan ako na yan ako. Rumbang kumana kasangputan ni tatang iyo. Diyos ko, di mo kumabaybay ang ti asawa. Ay, Diyos ko. Ay, di na ko mabaybayan.
Nagdadangkalan dagiti daluyon. Marigatan ang agtalyasat. Ay, bimig sa manan di again. May durutin bilukaw nga madayaw. Ay, kanya ti aramidag. Umayan ti ulo-ulo ti daluyon kat mabaliktad ti bilukaw. Tulong! Umalbas akon! Tulong! Apay ka din, Nanang. Itapay ang sapsapuyutan niya ti barokong niya. Kasla agkupit ti barukong ko anak ko. Gapo iti kapapanunod iti amayo. Nanang. Aldawan, ngamsan pala nakasubli dito ibalay. Tinasayat. Agpatulong tayo amang sapol ka ni Tatang. Wan man anak ko, talaga madanagan akon. Saan ka di pa'y asimang pa, dagiti kabang tikos guard anang sapol kin ni Tatang mo anak ko. Saan pa'y, Nanang? Itay da pa'y nagpataw. Tapno sa pulan dali Tatang. Sa dino nga tantiayan ni Tatang mo ita anak ko. Di tayo mapukawan itinam na Nanang. Masapulan dan tumutlan ni Tatang. Timulungan dagiti mangalap dito lugar kayo amang sapol kan ko anak. Tungan dagiti coast guard amang sapsapol kan ni Tatang. Isudan ti sumungan. Urayin tayo da. Saan? Saan namatay ti asawa? Diyos ko! Diyak maklo na natayan ti asawa. Nasarakan dagiti tibang kay ni Tatang iti taon Nanang. Sigumpay ka na ko ada. Limnan tinagluganan na abilog. Punto asawa! Tatang, nagsakit ti pusay mo. Tatang! Tatang ko! Awanan ni Tatang. Awanan tinagsingpat nga amata. Diyak ka pala na mapukaw ka na tayo ni Tatang. Diyak kaya dating ko. Manang. Ipagpatagdagalawa na Tatang. Ha? Manang! Ay, tulungan dak! Natali mo daw ni Manang Rima! Nasakit din na pasamak. Ang amnas ka na patigpiran tayo ti pakinakam tayo. Manang Rima? Ayan, ni Nanang, Willie. Aday di silid na, Manang. Diyak pa'y nakasarita. Ading ko. Manipod pimusay ni Tatang. Sana na matagtagari. Una yan, tikas dyan na pasamak ka ni Tatang. Manang? Diyos ko. Isuro na kami kung maitirumbang araminan mi. Naitabo ng day di Tatang, Nanang. Ikuyog kayo langan ka ni Willie iti lugar apag trab-trabahwak. Tapno maasikaso da kayo. Diyak kayat apanawan ti balay tayo anak ko. Kayat ko tagtali na dito eh. Nanang? Panawan dakla ang ngagmay-may sa dito ibalay. Iko yung mula ang ni Willie akapsat mo. Sana mabalin, Nanang. Masapol nga ikuyog kayo iti papanak. Napintas ti panggadak iti dayja a lugar. Addan pangalaan tayo iti gastusin tayo ijay. Anak ko. Kan maysa, isarak ko iti trabaho ni Willie tapno makatulong mat kada kayo. Pangaasiyo kumata o manugot kayo na sumurot kanya. Narnakanan iti turog ni Nanang Willie. Imanugot ka din ni Nanang asumurutan iti lugar pagtrab-trabaho Manang. Wan, inton bigat madlaan, agluwas tayon. Manang. Nasaysaya at ichay tapno maasikaso anay imbag ni Nanang. Saan nakas diti probinsya tayo ang nagrigat ti panagbiag. Uwan nga ron. Isagana mo nagiti kawas ni Nanang ha. Masapa tayong agluwasin ton bigat. Mangan ka Nanang. Di mo mutan gargarawan ti kanang. Diyak kayat ti mangan. Anya? Agkapsot kayo na ano di kay mangan. Awan ganas ko apangan. Sana mabalin Nanang. Mangan kayo tapno pumigsa kayo. Agluwa kayo manan. Malagip ko lang day di Tatang iyo anak ko.
Nanang, Mailiw ako kini tatang iyo. Isublida ko ni ti lugar tayo. dua pa lang aldaw tayo dito dagos ni Manang Rima. Angam kayat yung tagawid. Basta, kaya't kunti agawin. Agkapsutak laang dito, yan ako. Nanang, Ibagam kini Manang mo arima. Tay sublida ko ni jay lugar tayo, Willie, anak ko. agsangsangit latan ni Nanang Manang Rima. Anyang iti ramidin ta. Sana mabalin nga isublitan ni nanay ijay lugar tayo. Awan mga sikasukan ko na ijay. Ha? Sumrek ka iti trabaho no bigat. Siyak matimang bantay ka ni nanang diti dagos tayo. Sige Manang. Sikat agtrabaho iti agsapa, siyak mo titirabi Nas ka na mabantayan talata ni nanang. Uwan Manang. Pag tinulungan ta nga asikasuan ti inata. Napanan ni Willie, Rima. Napanagtrabaho nanang. Apay, adda ka di ka sa pulan nyo, ta siya ti mga ramid. Kaya't kunti agawid, ijay lugar tayo, anak ko. Anya, Nabayag ako, hindi ti lugar a pagtrab-trabahwam. Mailiw ako, hindi ti lugar tayo. nanang, awan mga sikaso kada kayo ijay probinsya. Nasaysaya at nagtalinaad kayon dito Anya, Pangaasiyo ko ma. Ar-aramidag na ito'y para kada kayo. Diyak kaya't ngagmaymay sa kayo ijay. anak ko. Iso adito'y kayo laang, wan. Agoy uyak ka, Lola. Uy, Jun na po. Ayan ni Mami. Abday di kusina. Aglutluto iti kanin tayo. Mabisin kayo, Lola. Sa anak pa'y amapisain, apo. Lola, Ibagamkin ni Mami. Taumay dito'y ayan ko, apo. uwan Lola. Sang apulon atawan tinapalabas. Addaan ka pa yan iti asawa kan anak. Panawanan tapno iyawid na ko iti lugar tayo anak ko. Nanang, Sakbay nga ipulang kunti bulot ko abiag. Kaya't ko pa'y makita ti lugar tayo anak ko. Adadangag sakitak dito Marikatan akpay abumangot. adda kami dito a pamilya yun, nanang. Sapay lang kumatamawatan nyo dayto. Awan mga sikaso kada kayo ijay lugar tayo. Rima, anak ko. Manon atawon nga bagbagayo akayat yung tagawid. Saan mi matakayat itikabsat ko ang agmaymay sa kayo ijay. Anak ko. Amoy umot ngawan pagbiyagan tayo ijay. Iso anak igasang-gasat kami kini Willie iti dayto a lugar. Anak ko. No agawid tayo amin iti lugar tayo. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Mabisinan tayo laang nanang. Rabi una yun, Willie. Di ka kadipay maturog. Masyanak lang amin ka ni Nanang, Manang Rima. Bakit ni Nanang? Agkapsutan, kaya na doon ti rumura sakit na. Aging kay ta, namnamaan na pailangan makasubli tayo iti lugar tayo. Ay, Maawatan tamat kit din ha. Agam, nasken nga iyawid tamutan ni Nanang iti lugar tayo. anya? Uray ti maudi agundaway lang Manang. Makita pa ni Nanang ti lugar tayo. Kabalan ka di pa'y ni nanang tagbiyahe? Adayo ti lugar tayo. Sana kas ka rin na tagbiyahe. Nang runak at nakapsutan ni nanang. Manang Rima, Maawatan ka mo't iti kaya't mapasamak. Ngam, amangan na niya ti mapasamak ka ni nanang nagbiyahe. makaamuditan, Manang. Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Saan ka diya kaya tiyo makita ti baybay, Nanang? Aday tan ti baybay. Naglamis ti pulo iti hangin. Nagpintas, tibaybay, anak
ko. Sigurado anaragsakitan day di tatangyo. Gaputa, sumurotak matan kan kuana. Nanang, anya ka din day ta sa asawa niyo. Bakit akong anak ko? Nakasagana akmatan amatay. Pangasyo, nanang. Saan ko makastati bagayo? Marikrik na. Dandanin ipulang ko, tibulod ko abiyagan ako. Nanang. Makaturo-turo ka. Kaya't ko di maturo. Sige, nanang. Agsana kayo ti abaga kat maturog kayo. Maturog kayo iti abaga. Bakit ti panagtugaw tayo diti igid ti baybay, nanang. Langaban tayo ti preskong hangin. Malagip ko pa ikit di ubing kami pala ni Manang Rima. Agkinkin namat kami di tiwigid ti baybay. Bayat nga urayan mi day di tata nga sumanglad. Maragragsakan kami, noon na nakalapan day di tatang. Diyos ko, kaslasan mo tingagang angas ni Nanang. Nanang! Nanang! Agreeing ka, Nanang! Nanang! Diyos ko! Natayan ni Nanang ko! Nanang! Naitabon matla ni Nanang. Itirabaw ti pansyon na di tatang. Manang Rima. Uwan, ading ko. Awanan dagiti dadakkel ta. Ulilatan adamang. Manang Rima. Nagsakit ti mapukawan iti naganak. Nagdagsan iti barukong. Nasken nga klunan tamanang. Tunggal biyag. Ada pagpatinggan na. Agturong tayo amin kan patay. Willie. Ada pagpatinggan ti amin, manang. Uray ulilatan ademang. Nang iba ti matkadata, nagiti dadakkel tayo tinapintas, apakalaglagipan. Di makalta na sayaat. Kan kang runahan ti amin. Amo tati agbuteng kanagdayaw iti Diyos. Tibiyag kat kayarigan ti asok nga agpukaw. Ngam babaan kadagiti nasayaat a sursuro agtalinaed ti kinaimbag. Sursurwam ti agbalin a natibker tapno malabanam ti anyaman na panubok adom tengkan ka. Bueno gagayem di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Biyag ti tao. Oy, friend. Anyat mapaspasamakan ka? Kita mutlatan lagi ti makan. Awan ganas ko amangan, friend. Anya? Uy. Sikat inangawis kanyak amangan ta iti daytoy a restaurant. Angem di ka mangan? Sikalatan ti mangan. Talagang awan ganas ko amangan. Ay, mabit man lang, friend. Ada parikot mo? Ay, kunakun kat nga ada parikot mo. Mabali na maamuan. Albert. Ni, agluwa ka matan. Friend, apay ka di? Masikog. Anya? Masikog ka ko na, friend. Owan, Albert. Doon abulan ti sikog ko. Sino nga rin nakasikugan ka? Ni Raul. Anya? Apay nga agsangit ka? Saan ka di akaayan-ayat mo ni Raul? Pinanawan na ko ni Raul. Sana na nagpagpakita kanya. Anya? Anya ti aramid, friend.
Jak kaya tamamon dagiti dadakkel ko ama sikuga. Friend, Guraan dak nakit di dagiti dadakkel ko. Naipudnok kadakwada ama sikuga. Apay adito'y balay tinagawidan ni Marisa gayem bao Albert. agparparikot ni Marisa, tatang. Anya nga ti pagparparikutan na. Masikog ni Marisa, tatang. Anya, masikog ni Marisa. Uwan, tatang. Ang pimanawan di lalaki ang nakasikog kan ko na. Ha? Mabutang nga agawid iji balay da. Iso nga umyan pa ila dito'y balay, tatang. Awanan ti sa balay pa tumulong kan ko na. No sana siya. Nasingid agayem ko ni Marisa, tatang. Nasaysaya at siguro no ibaganan ti agpaiso kadag iti naganak na. Ha? Saan na mailimad ti panagsikog na Albert? Makita lata ti ebidensya. Ti kayat ko sawain, dumakilat ti tiyanak at makita dagiti tataaw. Tatang? Naskain nga ilawlawag ni Marisa tinapasamakan ko anak kadagiti dadakil na. Adda gumura at dagiti naganak na no ilimod na ti amin. Anya ti aramidak, Albert. Dang randak lakit di dagiti dadakkel ko. Naipudnok kadakwada ti amin. Kaya't katulungan. Anya klase ti tulong ti aramidak. Damakdakailan ti tiyan ko, friend. Mariribo ka na. Marisa, Anya ti aramida. dakla parikot na ito'y. Sana kaskalin na abas talatan ag desisyon. No anya ti rumbang aramidak. Albert. Anya nga tan maipudnom lahat kadagiti dadakkel mo tinapasamak. Anya tan mong friend. Amang ano maawatan da ka. Ket mapakawan da ka. Kumusta ni Marisa agayimaw, Albert, anak ka? Nakakasitigayem ko nanang. Masya naklaunay kan ko na. Albert, Sana anagayatan ti amin. Ken di na ni naman na maapanawan ti lalaki ang nakasikog kan ko na. nasaysaya at lata nga ipakamuna kadagiti naganak na tinapasamak kan kwa na anak ka. Imbaga akong dayta. Ang agamak ka no nanang. Iso ang mariribukan. Ay, Kaya't ko tulungan. Ang Biyag. Pada kami ang mariribukan. Gaputan nasingid agayem ko ni Marisa. italakon kan ka ti anak ko, Albert. Adto'y dagiti usar na. Ha? Anyat kahit mo asawan, friend. Kaya't ko ti umadayo. Isong ibatikan kan ti anak ko. Agpampanunot ka kadi? Apay nga ibatim kanyak ti anak mo. Agsubli agto. Katala agto matlakan ka ti anak ko. Ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Friend, Agkari ka kung mga iwan naman imbag ti anak ko, Albert. Marisa, No talaga agayam na. Aramidam ti kayat ko. Italakon kan ka ti anak ko. At ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Apay nga imbate ni Marisa ken kaday nga ubeng Albert. kaya't nakano ti umadayo tatang. Di namat nilawlawag kanyak ti makagapo. Pimanaw latan. Anya, Nalabit aginura dagiti dadakkel na. Iso na panunot na langan ti pumanaw. ay kasano nga rudan, sikan ti mga iwan iti anak na. Uy na tatang. Siya kung timang padakkel ti anak na. Ay anak ka. Nagkariyak ka ni Marisa nga iwanak ti anak na. Ken ibilang kumuten. Kas pudpud nung anak ko. Huston, baby. Di ka nagsangit. Husto na. Ay na anak ka, amangan no agsakit ityan na. Itaypay nga agsangsangay. Uwan nga ron nanang. Mala, mabiit lang tayo nakalain jay lana tinyawg. Isap-sapom iti tiyan na. Diyos ko. Anya nga tatyaramidag kan kaya, baby. Hindi ka matan sumardang nagsangit. Ay, Huston, tani.
Nabannog ako na mangisalsalakan ka. Agyamanak, nakaturogan ni baby, nanang. Narnakanan iti turog. Nalabit ang nagsakit ti tiyan na itay, iso nga agsangsangit latan. Ala, ingkay mo tin iti siledyo ka ni tatang nanang, Rabin. Ay, jak makaturog aging ka nakariing ka anak ko. Ha? Mapuypuyatan kapaikit din ang mga awer ken ni baby. Nanang, Ayun gayam, naipusin ti gatas ni baby. gumata kak inton bigat nanang. Siya kung timakam mo. Ala, si kalatan ti makamo anak ko. Ay, kaasimat da itang ubeng no awan gatasen na. Di ka matin sumarsar nga aglablaba, anak kaw. Nagado nga min dagiti lalabak tatang. Nang runat ti usar ni baby. Ay, di kan sa magin inanan. Ay, mabanog ka ni tiday nga raramidem. Ayos lang tatang. Kabalak da ito nga raramidak. Ay, anak kaw. Sambutak taglaba. Gaputan nakaturog ti awer ko tatang. Ay na, jak tumanan makalaba inton makariing. Sa bagay, Ano saklatan da ito nga raramidak ita tatang. Nagpintas ti anak ni Marisa. No makita na kumaita, sigurado ang maragsakan. Nagbiital daw. Dakkalin ni baby. Kaya nasursurok mo ten nga ipatag. Nagbalin mo ten akamang ti pamilyami. Amo manak. Uray saan ka apudpud nung anak. Ipatpatagkan. Aramidag ti amin. Tapno agbalin ka naragsak. Pagadalan. Kaya agbalin ka to nasingpat. Ha? Daddy, kabangla akong tagawid ngagmay maysa. Saan na masapul nga umay daksuksuko na ni pagadalan. Anya? Mabainak kadagiti classmates ko nga umay dakpay la suksukunan. Saan ako nga ubing? Addan panunod ko. No kasta, ibayin na ka di nga amam, Paula. Wan, Daddy. Mabainak, gaputa santa ka nung agkaruprupa. Anya? Diyak kayat nga ibagada ti kasta. Mabainak ka talaga. Iso asapay lang kumata maawatan dak. Kabaila akong tagawid diti balay ngagmay maysa. Apay nga ipalubos mo, abugkawan na ka ni Paula, anak ko. Nanang. Inaramin mo amin na kabailam amang padakkel kan kuana. Ngam kastoy lagayam ti pagtungpalan na. Nanang. Di makalmutan nga awan respeto na. Saan mo mat ngayon suro iti saan anasayaat? Well, nanang. Sana ka nagkurang anang padakkel kan kuana. Inaramid ko amin nga muk apamuspusan. Tapno dumakala na sayahat. Ken magatang na amin ti kayat na. Albert. Anya nga tati nagkurangakan ko na. Tapay adim makil asokir ni Paula. Nalipatan ti balon mo ije balay, Paula. Iso ngay nyag kundi ti pagadalan nyo. Apay ngayon may kayo pa lang diti pagadalan. Saan ka di ngayon baga kasan kayo nga umay ditoy? Inyag kula ti balon mo. Tapno saan ka amabisinan anak ko. Nala, yag yung arudan. Saan kayo nga agbayag pa diti pagadalan, Daddy? Diyak kaya't makita da kayo nagiti kadalak. Sige anak ko. Agawid akon. Apay nga agluluwa ka, anak ko. Anyat pagladlading itam. Awan, nanang. May papan ka di manan kini Paula ti pagladlading itam. Oo, nanang. Iba'y naklaw na yan ni Paula kadagiti kaadalan na. Ay, sabali apuli tinagtaudan ni Paula, anak ko. Awan dengdenggan na asao. Nanang. Saan kamot ang nagkurang anang padakkel kan ko, ana? Ngam talaga nga ugalin antibastos. Malaman na, nanang. Awan pa'y lang ni Paula.
Ay, sa tinungatan tinapnapanan day nga ubing. Maluman nga agpaiso. Madandanagan ako na. Ay, sapay lang kumatawan da ka sana pasamakan ko na. Ay naanak ko, di kag panunot iti saan anasayaat. Awan ti dakes ang mapasamakin ni Paula. Agawid tulat ta day jay dito'y balay. Puutam to'y imbaga. Anyat baby ang yung ay numaluma kun nga agawid, lolo. Ay nagbastos ka na sumungsungbat, Paula. Kasanumot ngamin. Pakipyangan nyo tararamidot. Ay namadanagan ka, bingarod ka dadadim. Ay sa damdamagakan ka, no sa dino tinapanam. Napan kami kadagiti kadala kiji plaza ang nagpaspasyar. O anya, napnag kayon. Ay, Paula. Diyak kaya ti pa nagsungsungbat mo. Di ta kayo manlangan. Ay nagbastusan nga ubeng. Pinanawan naklatan, kat siyempre kan itisilid na. Ay, no saan labay parit adang ranti ubeng. Ay inaramid ko tapno agnakem. Saan aron ba nga kasya ti panagsungsungbat mo ka ni Lolo, manak ko? Pinadakkel kay tinayin pagkasorsuro, Paula. Di ka kumagaramid iti sana nasayat. Nas ka na respetuhan bagi tinatangan, ha? Kasasarita ka, Paula. Sumungbat ka. Anyat kayat yung ay sungbat ko kada kayo ay daddy. Awan mo't madingay naramid ko kani lolo. Awan! Nagalasan ti kasta pa nagsungsungbat mo, Paula? Kanayon lang na siya ti makit-kita yung agkam-kam mali. Awan lang ka din tinaramid ko na saya at kada kayo. Anyat kayat yung kunak. Tinumpadak. Sorry, anak ko. Diyak ing gagara. Paula! Agsubli ka! Diyos ko, nakabil ko ni Paula. Paula! Lukatam tirida, pangaasim. Nagurgura ka, daddy! Ala, lukatam tirida, tagsarita ta. Ay naanak ko, di mo ipilit no di na kaya't akasarita na ka ni Paula. Nanang. Nakita ti panangkabil mo kan kuana. Saan mo ngayong gagara ti amin? Bunga laang ti pungtot mo. Nanang. Rumwartumot laang ni Paula iti silid na. Di mo latan singaan. Marisa, sika? Juan, Albert. Siyak nga ron. Kumusta kan? Apay ngay takalaga nagpakita. Ilawlawag ko kan ka ti amin, Albert. Pastor ka na kuma. O sige, sumari ka. Kastagayan tinapasamak, friend. One friend. Nagtrabaho ang ijabal na siya tao. Nagsubliak. Taumay ko alaan ti anak ko. Anya? Kumustan ti anak ko, Albert? Kuha. Anday ti silid na, friend. Kaya't ko ang makita ti anak ko, Albert. O sige. Please. Mabitlangan. Ayabak lang ni Paula. Pasensya kan, friend. Di na kaya tirumor iti silid na. Anya? Agsangsangit ni Paula. Nasakit pa lang amin tinakam na kanyak. Apay ano sakit tinakam na kan ka? Nadangrak. Gapoy tinagalas nga ugali ken panagsungsungbat na. Anya? Sa anak mo tanagurang anang padakkel kan ko na. Inaramid ko amin nakabalak tapno dumakala na sayat. Albert. Agam na pahayak, friend. Nagalas ti panagsungsungbat na kada kami kadatatang kananang. Dispensara ma, no nakabil ko ti anak mo. Awan tirumbang ikidawam iti dispensar, friend. Inaramid mo lang ang tirumbang. Marisa. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Mailiwakon ang makakita kan ko na. Paula, nagdakil ka na. Apay nga inarakop, nak. Sino kayo? Ko. Sino kayo, kunak? Apay nga inarakop, dak.
Paula, isutipod nung inam. Isuti, inak. Wen, dahi ta tipod no. Ni Marisa gayam ko tipod nung inam. Kasano na pasamak dayta, Daddy? Kasano? Ala, dumngag ka. Ilawlawag ni kan kati amin. Kastagayam. Impaampundak lagayam ka ni Daddy Albert. Wan anak ko. Pakawanan nak, nimbati ka kan kuha na idi maladaga ka pailaan. Nagbutangak lang amin kadagiti dadakal ko. Inlaksidak nga anak. Iso ang aramid ko kan kati kastoy. Anya? Nalawagan kan kati amin. Asyak ti pudpud no nga inam, Paula. Nagabrodak. Tapno makaurnungak. Kat umay kan anaan. Nagsaritaan min daytoy ken ni Albert. Iyawid kan ijay balay ko, Paula. Jakayat ti sumurot kan ka. Anya? Jakayat ti sumurot kan ka. Paula, mabit lang! Paula! Bye-bye hamon, pren. Ikampay la iti panawan, tapno agpanunot ni Paula. Kalaat nga minti dadating mo. Albert. Sa nakas karina, sumurot latan kan ni Paula. Nabayag a panawan, ada kami ti kaduana. Albert. Ken may sa impatag ko ni Paula. Ibilang ko na pudpud nung anak. Isuan, nasakit mo't para kanyak. Mapukaw ko ni Paula. Albert, friend. Ulitek. Ikampay ti umno a panawan, makapagdesisyon kung makapagpanunot ni Paula. Di kagdanag, friend. Alukuyog a sumurot to kung kati anak mo. Sana na kami ti pudpud no a pamilya, Paula. Iso sumurot ka ni ti pudpud no ngay namuan. Agluluha ka, Paula? Sorry, Daddy Albert. Inarakop na kitinairo, Paula. Sorry no nagbali na ka sana na saya at kada kayo kadalulo kan lola. Siyak pa'y gayam tagyaman kada kayo. Gaputay na iwanan dak nga uray sanda kapudpud nung anak. Paula. Agyaman aglaunay kada kayo. Gapo iti panangasikaso yung kanyak. Manipon nita, ang sing-sing po takon. Paula. Ipatpatag ka, Daddy. Ipatpatag ka, mat. Paula, anak ko. At ti kwarta, Albert. Awatem ko ma. Apay dahi ta kwarta, friend. Pangsubad ko iti kinaimbag mo iti anak ko. Anya? Please, awatem ko man, friend. San? Diyak awatan dahi ta kwarta, friend. Diyak pabayadan dagiti nagastos ko kani Paula. Anya? Kenjak mat isinger dagiti bambanog ko ng padakkel kan ko na. Umdasan kanyak. Tinarik na kapamatag ka ni Paula. Albert. Managsaka para kada kayo nga gina, friend. Kasapulan ni Paula ti pamatag mo. Kas may sangay na. Nagsingpat ka agayam, Albert. Man nakaawat ka unay. Inaramid ko lang ti Rombang. Ken nagkariyak idikan ka nga aywanak ti anak mo. Albert. Tinungpal ko na itakarik, friend. Ura na dagsan iti barukong ko. Adyak ton makadan na ni Paula. Pilit aglatatag bali na naragsak ka na tibkar. Friend. O sige. Alam mo ti anak mo, friend. Ket ikarkararag ko. Amataginayon ko matiragsak yung agina. Naimbag nga oras mo, Marisa. Albert. Uwin, siya nga rod. Imayak, takailiw ko ni Paula. Ken,
Daron ba nga ipudnokan ka? Sige, sumra ka pa'y. Dito o nagtipagsaritaan ta. Agyaman Marisa. Agtugaw ka. Agyaman manan. Albert, anya di ko na maipudno. Amo Marisa. Idi pailada mo. Andan mariklik nakan kang ayat. Anya? Amin, mabainak lang di amang ipudnokan ka. Ngamita. Ipudnokan kan, tinabayagan na mariklik nak. Ayayatan ka, Marisa. Kinapudno na. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Nasursuro ka mat nga inayat, Albert. Ayayatan ka mat. Agyaman Marisa. Kensan kan nga agabrod, Marisa. Tapno adda kadwa dito ni Paula. Tapno masulnitam dagiti tawen nga awan ka iti sibay ni Paula. Kitno ka sa pulan nga agabrodak para kada kayo. Aramidek. Gapota ipatpatag kayo ka ni Paula. Agyamanak, iti panagayat nga impay mo kada kami iti anak ko. Naayat unay ti Diyos, kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na, tadi na itulok nga agladingit da. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Umay ka man! Kuya, Nanti Aida, masaksak anak. Nagkunakan ka mga laka iti bunga ti papayak, ha? Imbaunak ni tatang, anti. Agtatakaw kayo iti amam. Awan pa'y serserbiyo. Day talaptan mang namnama ti amuyong aramidan. Ha? Agatararamidan ko ni Ria aka anakam. Nagpuros latan iti bunga ti papayak, tatang. Agtatakaw daytoy. Bye-bye am latan na ida. Kanakam ni Ria. Saan arumba nga pasakitam. Day tangamin kat. Ad-adda tumangkan ti ulo daytoy nga ubing gaputa isakit yo. Nalayawid mo ti bunga ti papaya po. Siya ko, ti makaamukan ni Antem nga Aida. Ala, di mo ni kaskaso. Nonya man tinaramid ni Antem nga Aida, anak ko, ha? Tatang. Palabsam latan. Saan ko mga agsaksakit tinakamukan ni Antem? Ngam, imbaga nang agtatakaw kayo. Sana pudno day ta anak ko. Bunga lang tipong tutnakan ka, iso na ibaga nang agtaktakawahak. Apay nagsingpot kayo. Ngam ni Auntie Aida, nakauy-uyong. Diyak kaya tiriri anak ko. Agingkat kabalan tayo ti lumiklik. Arami din tayo. Kabsat kulatan ni Antem nga Aida. Siya kaon tagkid-kid daw iti pasensya kan ka anak ko. Pinagsasawan ka nun ni Aida ti anak mo kuna ni tatang yaw. Awan ti rumbang ikiddawan nyo iti pasensya kanyak nanang. Napalabas kung ti inaramid ni Aida iti anak ko. Anak ko. Awan matlat bal ko ni Aida akabsat ko. Gaputan nakaadal. Sana kas kanyak, grade 4 latin alpas ko. Landaw. Bak nang itan ni Aida, nanang. Nasaliwan-wanan ti panagbiag na. Nangaton ti kabsat ko. Ay. Awan bal ko alumaban kan ko na. Gaputan may saklaman nalon. No saan ako na nagsapol, awan matantikanan mi, kaniray ang anak ko. Ay, masya na ka ni Manong mo Alando, Aida. Nakakaasim, Apay ko maakaasyan nyo ni Manong Lando, tatang. Basol na no apay anagbalin amarigrigat. Aniya? Saan man adeta ti topi ko tayo? Diyak kayat apagsaritaan ti biyag ni Manong Lando. Sa anak nga interesado. Yan nga tanutulungam ti kabsat mo. Tapno damat ipakan na iti anak na. Pakpakawan? Ha? Apay ko maatulungak ni Manong Lando? Kat napigsapay laang agtrabaho?
Ay, anak kaw. Saan mat nga inutil? Tapno saanan ang makatrabaho ni Manong Lando? Di na mauray at tulungak, tatang. Kakaasim ti panagbiagda nga gamanak ko. Makitaltalon lang ti kabsat mo. Ay natatang, uray anyat ibagbagayo. Pulos ajak tulungan ni Manong Lando. Ha, sursuruan na mat ati tumakder iti bukod na asaka. Mapanak ag iskwelan, tatang. Sumardeng ka nga agadal, anak ko. Ha? Apay nga pagsardengan dakon nga agadal? Kapot tadi kan kabala na pagadalan. Anya? Tulungan naklangin na makitalon. Tapno aday gatang ta iti kanenta. Ngam, Saan ko manatang kanti ulo manak? Di kan kabala na pagadalan. tatang, kayat ko ti mapan ag eskwela. Areya, saan anatang kanti ulom? Imbagak matan kan ka nga agsardeng kan nga agadal. Awan matla ti serbi ti panagadal. Agsaysayang ka lang iti oras. Tumulong ka langan kanyak ngagtalon. Anya ka din ti mapaspasama ken ka anak ko. Apay apagsardengem ni Rhea nga agadal. Awan matlat serserbi na nanang. Agbalin tulangan ako spag. Anya, Titawa na nga ito tinagadalan na. Agbalin anak ko spag wen no mangiruruman. sana po no na ita. Di mo ammo ti sasawam. Amok nanang. Anya, Jak kayat nga agbalin na nalastog ti anak ko. Iso pagsardeng at langan nga agadal. Jak kayat ti agsardeng nga agadal, apong. Kayat ko ti agadal. di ka madanagan, apo. Tulungan ka iti panagadal mo. Ha? Agpaiso? Wen, apo. Tulungan ka makadal. Di ka madanagan. Agyaman na kapong. Kunak no saan ako na makaadal, gapukin ni tatang. Ay, Oh, apay nga rod anang sanaay kayo ngay. ay iko Di naklatan ikaskaso, Rhea, apo. Anyat aramiden day ta Rhea dito'y balay ko, tatang. Ingkuyog ko dito'y balay, tapno pa ka na, anak ko. Mabisin ti ka, anakam. Apay, napananti na laing nga ama na. Ay, saan kumamit akas tate panagsasaum? Ay da, respetum ni Manong mo alando. Papanawin nyo day tanga ubing dito'y balay. Jak kayat nga umay dito'y balay ko. Ay, sana mabalin, anak ko. Kanakam ni Rhea. Anak ti kabsat mo. Rumbang latulungam. Anya a klase ti tulong ti kayat na. Mangan dito'y balay ngawan mat aramidan na. Kasta ka di, tatang. Kaya't nga minapagsardengan ni Lando ti anak na nga agadal. Gaputadinan ka ba ila na pagadalan? Anya kumaita. Ay, katulungan may itinam, iti panagadal na. Anya? Padasing nyo at tulungan day tangawing. Sayang laang ti itulong yu kan kwa na. Aniya? Laglagi pa nyo, tatang. Siyak matlat pagtataudan ti kwartayo. Isong asaan nyo at tulungan nga agadal day tangawing. Nagapam, apay nga itakala nga sumangpet. Ingkuyog nak ni apong iji balay daan ti Aida. Anya? Kaya't nakatulungan nga agadal ni apong tatang. Ikan nakano iti kwarta. Talaga natangkan ti ulo, Maria. Ipilit mo lata, akayat mo ti agadal. Kayat mo ka di ti agbalin, akas ka ni Antim. Amata pobre. Ha? Di mo ar-arapahapon ti makaadal, Raya. Agbalin ka lang abastos. Ken awan respeto na. Apeng surot yun ni Rhea dito'y balay, tatang. Kababaing kadagiti sa ngailik. Kasangay ko pa'y matngarod ita. Ay, kat umaymot manganti ka anakam, anak ko. Awan mo ti maday nga raramiden na. Mangibabaing day tangobing. Nagdungrit. Ay, di mo latan ni kaskaso ni Rhea. Naguli magamang iti lamisaan. Day tangarod kat. Igay pa'y lamisaan amangan. Kababaing kadagiti sa ngailik. Imbag ko mano nagdigos day tangobing. Ay da,
Di kay agpampanunot. Di awanan ba in area? Naiapay ka di ay anak ko. Napanman na nga na iti kanan na. Payman. Hoy, nagkunakan ka ang mga laka itinagado amakan, ha? Kanan ni tatang ko, auntie. Isublim dagit ang amakan, Rhea. Nangalaam iti karbangam ang mga la iti makan. Alang, isublim dagit ang amakan. Nanang, pudno ka dia pinagsasawan ni Aida ti anak ko iti sangwanan dagiti tattao. Ay, Sungbat handa ko ma. Ay, Pudno ka dia pinagsasawan na ti anak ko. uway na nakaw. O niya. Ay, sana balay, tabi nagbagaak matan ti kapsat mo. Awan karbengan na mga ramid iti kastay ti anak ko, nanang. Rumor ka di Aida! Awanan kay tibayin! Awan karbengam apagsasawam ti anak ko! Aida! Ilan daw anak ko? Pang-aasem. Aglablabas ka na, Aida! Rumor ka di tabalay mo! Sige, agpukaw ka pa'y Manong Lando. Agayabak iti pulis. Ipatiliw ka. Aramidam! Agpayab ka lang iti pulis. Sa anak amabuteng. Siyak ti pagsasawam! Saan ati anak ko? Sumardenkan! Rumwar ka di tabalay mo, Aida. Maklon ko pa'y alalaisin na gaputan na babala ang tinagadalak. Ngem ti jak maklon. Ti panangibabain mo iti anak ko. Nagadukat nga mo. Ala, sumardeng kayaw, anak ko. Di kay ka di aga apa. At danto aldaw mo, Aida. Ang mga nuday tangar aramidem kada kami. Ket pagbabawyam to iti udi na. Kunamlan asino day jay akabsat ko. Umay nakpayan sungaten igebalay. Ada punto ti kabsat mo, Aida. Imbabain mo ni Rhea nga anak na. Anya, panangibabain ka di day jay nga inaramid ko, tatang. Panang disiplina day jay nga inaramid ko kinireya. Ay, Saan nyo man ang kanunungan ni Manong Lando? Siyak ti kanunungan nyo. Gaputa siyak ti mangmangtad iti kanunyo. anya. Adda aya maitad ni Manong Lando kada kayo akwarta? Awan, saan ka di? Aida, di ka kumagsaw iti kasta. Pudno mat, saan ka di, tatang? Pangalaan ko man ni Manong Lando iti kwarta na kat makitaltalon laang mat. Di mo labsen ti agsarita, tamangan no matudingan ka. Ha? Apay, nakalipat ka, Aida. Di mo na amaw at alyawan tinagtaudam. Tatang, Laglagi pa, dakkel ti utang mo anaimbag anakam iti kabsat mo. Tatang, Nangato ti gurigor mo, anak. nagsakit ti bagbagik. Nakapsuta. Ala, kumpet ka kanya, anak ko. Nasken na maitaray ka iti pagagasan. Sanan, awan kwarta tayo. Makaamuditan, anak ko. Nasken ang maitaray ka iti ospital. tatang, sa dino ti papananyo kininanang. Nakapalas kayo man. Ay, mapan kami di ospital. Asino ti adday di ospital? Ni Rhea ka anak ka manakaw. Intaray ni manong mo di ospital idirabe gaputan na nga to ti gurigor na. Basol metla ni Manong Lando no apay nga agsakit ita ti anak na. Apay apabasulong ti kabsat mo. Gapo tabaybayan na ti anak na. Iko'y kuyog na ngamin iyay taltalon. Anya. Anya nga ita. Agsakitan di anak na. Ket sigurado nga awan pagbayad na iti ospital. Da kayon tumanen tinamnamaan na. Ay da. Ala, mapan kayo iti ospital. Ket tulungan nyo di paborito yung anak. Naglablabas ka na. Nagalasan ti panagsasaom anak ko. Talaga matatang. Ay na. Tunggal agsao kayo. Ni Manong Lando. Nakakaasi ni Manong Lando. Day tati kanayon nga ibalbalikasyo. Kumustan ti apo ka o kanak ka o? Huwag ngagpaisaw. Narnakan ti turog na nanang, tatang. Nasaya at Ay. tapno makainan na. Ay, nakakaasi mo ti apo ko. Bantayan nyo kumabihit ni Rhea, nanang, tatang. Sa dino ti papanamlan daw. Inakagiremedyo iti kwarta pang pagas ko.
Ken, pagbayad ko dito ospital. Ay nanakaw, pasensyakan. Awan maitulong mi akwarta ita. Kaputasaanan amang mangtid ti kabsat mo. Maawatak na nang, tatang. Kanjak ka sa pulang titulong ti kabsat ko. Inak agi remedyo iti kwarta. Para iti anak ko. Apong, sa dino ti ayan ni tatang ko. Ay, napanagi remedyo iti kwarta paggatang iti agas mo, apok. Apong, Hindi ka pa agsasaw. Ituloy mo ti agina na. Tapno daras ka nga agimbag. maasyanak ngamin kini tatang ko. Iso akayat ko ti agadal tapno matulungak to. Rhea, apaw. Saan ko kanumatan nga ituloy ti ag eskwela? Tatulungak lang nga trabaho ijay talon. Apaw. Kayat ko atulungan ni tatang ko. Apaman nga gimbagak. Mapanak ijay pagadalan mi. Apok. Ituloy ko lang ti ag eskwela nga uray di nakayat. Agyaman nak, nakaawit tayo matlangan diti balay tatang. Di ka pa naggargarawan ako. Tapno saan ka mabignat. Wan tatang, Dito'y ka lang balay, ha? Di ka rumrumwar. kabaulakon ti mapan ijay pagadalan. Aday ta ka man ng raya. Saan ka di ngayon bagakan ka alipata mo, day ta panagadal mo. Awan ti maitulong kan ka day ta panagadal mo. Kuna jay maestra mi adakkel ti maitulong ti panagadal ko. Jak ka no baybayan ti ag eskwela. Saan kumanatang kan ti ulo manak? Saan ka rumrumwar? Agtalinaid ka dito'y balay, naawatam. Tatang! Apay day ta papil nga igim mo, raya anak ko. Saan na basta papel da ito'y tatang? Anya nga rod? Nag-examak para iti scholarship program ti munisipyo. Kat nakapasaak. Anya? Libre ti panagadal ko. Makaadal akon. Anak ko. Pangaasiyo tatang didak ko man lapdan. Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Anak. Patganda ka di tatang? Sige. Agadal ka nga rod na imbag, ha? Agyaman ak tatang. Nasaya at matadi mo linapdan ni Rhea nga agadalan akaw. Nanang. Amok ti pampanunutam. Di mo kaya't nga agbalin ni Rhea akas iti kapsat mo. Wen nanang. Takalpasan na nakadal ni Aida. Nagbali na nakas jay ti ugali na. Lando. Nalipatan siguro ni Aida. Asyak tinagsakripisyo. Tapno makaturpos. Anak ko. Kaya't ni tatang agsardeng kami ding agadal. Ngam nagsakripisyo tapno makaadal ni Aida. Anak ko. Kat dayta. Napaadal tayo ni Aida. Kat amo na dayta, nanang. Uwan anak ko. Ambok na ita. Inted ko amin nakasapulan na. Urag saksakita ki din. Agtrab-trabaho haktap no ada pang matrikula na. Anak ko. Ngami din nakaturpusan. Kanadaanan iti trabaho. Namimpinsanan ang nalipatan na. Titulong ko kan na. Ay, tiyak mo no apay akala at nagbaliw ti kapsat mo, anak ko. Di nan bigbigan dagiti na itulong mo kan na. Nanang. No saan nagapukan ka, saan ang nakaadal ti kapsat mo. Nagsimpot ka, gaputaan mom lata abigbigan ti kapsat mo. Nga uray na uyong kada kayo nga agama. Alam na ito ang kwarta, anak ko. Ha? Apay da ito kwarta tatang? Igatang mo iti ka nama. Ken kadagiti masapsapul mo nga gandal. Tatang? Awatamon. Itala nga bumawi akan ka. Pasensya ka na, nakwan. Tatang? Ken pakawanan na. Nolap-lapdak ti panagadal mo ide. Ang gamita, aramidam ti kayat mo. Agadal ka na imbag para itinapintas to masakbayan. Wan tatang, ikarik day ta kada kayo. Agadala ka na imbag. Hanggang pangasim, ha? Tainton makaadal ka,
Kat di mo tultuladan ti ugalan ni Auntie Maida, wen. Agsingsingpet ka, anak ko. Wan, tatang. Jak to aramiden dayta. Kablawan ka, anak ko. May sakan nga engineer. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman nak tatang. Para ka da kayo dayto abaligik. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Anak ko, Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kada kayo. No saan aga po iti sakripisyo yu kanyak. Jak matunoy dayto nga arapaap ko. no si bibiyag pala kumaday ni lola kan lolom. Sigurado ang maragsakan da. Tatang, Sayang, di na nakita ti panagturpos mo. Agam no sa di naman ti ayan dayta. Sigurado ang maragragsakan damot iti panagbaligi man ako. uwan tatang. Ala, kablawan ka manan. Gaputa may sakan nga engineer, anak ko. Ay sus, nakaro ti panaguyak yu, auntie. Nas ka na maipa-check up kayo. Uwan nga agpaiso ading ko. Ipanda ka iti doktor. Pakawanan ta, manong lando. Rhea, saan ako na makatrabaho? Gapo iti kinakaro to'y uyag ko. Itilikodan ti panang lalais ko kada kayo. Marami julat na ti tumulong kanya. Di mo panunutan day ta ading ko. Napalabas yung dagijay. Magbarwanan tayon. Nagsingpat ka talaga, manong lando. Amo mading ko, nabayagan na napakawan ka. Isungawan terumbo nga pagdanaga. Rhea ka na kan. Kablawan ka. May sakan nga engineer. Agyaman nak, auntie Aida. Ay, sus. Ha? Ala, kinamaron ti panaguyak yu, auntie. Nas ka na may taray kayo ni hospital. Di kayag tanag. Manong lando. Rhea ka na kan. Kabalak na ito eh. Tinapatag kita kanya. Kat di pa nang pakawan nyo kanya. Ang yaman ako na ikada kayo. Surwam timang bigbig, iti utang mo na imbaga nakam, iti padam at tao. Tano natangsit ka, awan dwa-dwa amanabtuog ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Nagsakit na iti anapasamak na nang. Nagsapa na pukaw kada kami ti asawa. Ay, Klaring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy ti nakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak mi. Klaring, patibkaram ko matipakinakin mo. Ada ka mo dito a pamilyam. Saan na ka baybayan? Agtitinulong tayo. Sursuruwam ko matiyang balin anatip ka. Para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Naska ngagbalin ka anaturan. Ada kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangan nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan kang agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang, Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak.
Ha? Nababalaang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan nga agsapol iti trabaho. Ngam adda pamuspusan, tapno makataggadak iti pagbiagta. Nanang? Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka, aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak ang nababalaang ti adal na. Kumusta ti pa nagsapol mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan pa ay ka nagsapol iti panggedam. Nagrigat ti nababalaang ti adal na nanang. Marigatan ak ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namlama. Addan tulat na masapulam matrabaho. Kasanon ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawamot pagsapulak. Nana, Ay, nagrigatan ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. sana bali, nanang. Agsapulak tumanen iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggedan. Nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga usarek. Kuha anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkat ti amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak, nanang. Isong agsardeng akong nga gadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Bareng makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapul namin iti panggedan na apaw. Malaing ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ko ni nanang, Lola. Saan samatan nga agin ina ng agsapsapul iti panggadan na? Ay, Saan tumot akayat ni nanang agsardeng nga agadal? Isong aramidon na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana kapok. Aramiden dati amin tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kaya't ngagbalin kanto anak kakaasay. Isong agsingsingput ka, wan. wen Lola. Adalamon ti rabi iti simbangput ka, Clareng. Sa dino ngamin talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko a pagtrabahuan. Kat, Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. anya? Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. Ala, agan anos kalatta, Clareng. Addan tulat ta masapula matrabaho. Nanang, Adda ka asi ti Diyos kunakmanan. Ipaay nan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam. Balo akon, ador. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardang iti panagadal na. Sana na masapul pa yung agtrabaho ka, Claring. Ay nga ti kayat masawan. Kinapudno na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Balo aki tinabiyag, tanabayagan na panahon na nagsina kami iti asawa. Ador. Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan laday ta? Agbalin ang nasa liwanwan ti panagbiag yung agina. Ha? Sana ka baknang?
Angam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay na ita lalaki, Claring. Intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, Ador gayam tinagan na. Ay, jak kaya ti panagkit-kita na. Ha? Langa na ti adik. Saan narumbang ngayon kuyog mo dito'y balay? Nanang, amok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Claring. Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumot tayo, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. Adamutin pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ah, ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yu anagawid dito'y balay, di na minsan? Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawan da ito'y Claring. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya Ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sungbatan nakman, Claring. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mikin ni Ador. Anya? Nanang kasapulak ni Ador. Jak kabaila na pagadalan ni Jeff ngagmay mesa. Ngam Claring. Nanang, sapay lang ko mata maawatan dak. Ar-aramidak dahit di para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Jak pa'y makastrak iti trabaho. Gaputa na babalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nana. Nay, Ador, si ka magkayam. Apay nga daymot mo abag. Saan kalipay nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnaed, nana? Anya? Agnaed ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Nay, jak mo day tasaritaan niyo ah. Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo ko nam. O nana, balay tayo ko na ka. Gapot agden na kamin ka ni Claring. Agpampanunot ka ka di Claring. Apay a pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamati langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langana laang ti makitkita yu. Ay, impakadam kumamot kanya ka apag naidamon dito'y balay. Ay, talagang awan pa nagtalag ko'y tinay talalaki. Di naksamat kayat ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mulatan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amon ti sasawan na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturugtan. Umunakan, sanak pa yung agtuglap. Anya? Kayat ko pa'y tag-relax. At debate aramin na kwan. Ha? Anya taramidam. Basta, maturog kalatan tadapay aramidak. Saan ka damat maturog day jay nga Ador anak ko? Apay ana ibagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw ka nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laan. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog? Ay nananang tilamadmadlaw yu. Kan kasla saan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yu, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na.
Ilutam man ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan tinasakit sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pala aramidam. Agtignay kan. Awan utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos usaram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Di ka pa'y lakit agkirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay, ipatang tapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Di ka makibiyang dito, ha? Ipatang tapo ko, kunak! Agpayabak iti pulis dito balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdang ran iti apo ko ka! Ayup ka, lalakay! Papanawom na dyan lalaki dito balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dahil nga ador dito balay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. Ala, kasaritak ni Ador nanang. Naira nala siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba ila napapanawon dahil dyan lalaki dito balay, Clareng? Saan akas karina day tanga ibagbagayo nanang. Dakkel ti maitultulong ni Ador dito balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagitin sa usawang ko idinaminsan galdaw. Pakawananda ko ma. Diyak kaya tada maulit pa dahil nga inaramid mo, Ador. Wan. Sana na maulit inaramid ko. Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape anagadulat ta ti kwartam. Sungbatan nak. Anya trabahom. May sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isunga dalata kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang nga rod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagan nyo pa'y laang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akat saan mo't adakas nagdamag? Mas daawak lang amin. Tadulat tamat ti kwartana, katawa mararamidin na. Nanang. Pasaraya dama diti bala na kaida. Awan mo tararamidin na. Nanang. Nakaida nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpaisumat, Lareng. Adik sama da dya lalaki. Nanang tangiwat yo. Amangan numangag na kayo. Ay, dya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Ha? Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang buso ng kanyak. Anya? Taltogak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltog. Relax. Di ka agbutang klaring. Diyak aramatan kan ka dayta. Ador. Umay ka man, kid. Anyat aramidam kanya, Ador. Masaksakit, anak. Di mo mas masakit akyan ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawam. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko ka dayta, klaring. Lambing ko. Ibatan na, Ador. Pangasim. Masaksakit, anak. Apay alimitam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ta? Ha? Ay, awan day tayo, nanang. Nan ano day ta, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismasan na titakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Hindi kayagdanag, nanang. Naurnos minti amin. Nagkidawan iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam dahi ta kwarta, klaring. Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo dahi ta kwarta.
Gumatang ka iti naimasa ka nanyo, ken gumatang ka iti masapsapol ni Jeff, iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura ka niya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkatawang agmay-may sa ni Ador. Unyag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay, ni, Umatayo kayo, kalaban! Di ka masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayin kayo! Nagtadam ka naglambag at mata na. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka ako. kalaban! Patayin kayo! Datapot iti bagbaga na kalaban. Datapot tuttudo na. Ay, umasidagan ka na ta. Darasam! Amok nga da kayo lang dito nga aglamlamang. Yahoo! Agbarang kayon! Oops! Bulaga! Awan na kita kalaban nito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisaan. Apa? Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya tar aramidang! Apay! Di nakbuyudan, Ador! Masaksak ito, Kaya Nog! dagaya mapatayon. Anya ka din ti sasawam! Masaksak ito, Nog! Jak kaya ti paunaan ka da kayo. Timang patay ka da kayo. Ador pang naasem! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka gulagol! Di ka gulagol! Di nakmasmasan! Masaksak ito, Nog! Awan laban nyo kanya. Pagkit dagaya mo. Ipapamdanak ka! Umay ka na ako. Magpatulong tayo ka nagiti karuban. Darasam! Diniliwan dagiti pulis tawanan bay na lalaki. Pagkawanandag nanay, tsaka mo adik gayam ni Ador. Klaring. Jak impagarup akastoy ti mapasamag nanang. Nakirelasyon na kan ko ana. Tanam na ka makatulong kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, anak ko. Pati ti anak ko, mairamraman na ni ti kastoy ariribo. Pagbababawiyan ka nakirelasyon na kan ko ana nanang. Naalahos doon. Maawatan ka, anak ko. Sana bali, na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramid pa iti dakas tayo jahe. Isungawanan ti mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag, awan na karo anadangran kada tayo. Niapo Diyos tinangiliklik kada tayo iti pagkadanak ko. Awan nasaya at ngitdan ti panagbisyo, tamay sagmaklaeng ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Oh, manulaangan nga aldaw ading ko. Enrollment yun. Wen nga rod manang. Igaad mo ti agadan ha. Amok akaba alam dayta. Agyaman manang. Saya atam ti panagadal mo. Ta igaad ko matag trabaho. Tapno masuportarak ti panagadal mo, ha? Wen manang. Ikarik dayta. Nanang, apay akas ta tilangayo. Kaslad da parikot yun, ha?
itay kay pay apalpaliiwan. Ha? No adda parikot yo, ibagayo nanang. Tapno matulungan kayo no anyaman dayta. Pampanunutak ti kwarta nga alaan manan ni ading mo inton bigat nga agpasyudad. Ay nananang, saan ka di ngamin aday ta ti pagparikutan nyo? Siya kung ti makaamo iti kabsat ko kunakmet. Ala, di kay madanagan nanang. Adda kwartak anak kasagana nga ited ko iti kabsat ko. Ay, kasta ay kat nasaya at anak ko. Awan anyaman na day tananang. Kas itinakunak idin, siya kung ti makaamo iti panagadal ni Lenny. Ala, kartingam tagrubwat ading ko. Wen manang? Idisuklat nga rodan da ito'y kwarta dito lamisaan na. Umuna ako na rumwar. Ang mga nuad da masapa nga umay ijay parlor ko. Wen manang? Agyaman na ka. Awan anyaman na. Mala, agan anad ka ijay syudad ha, ading ko. Wen manang? Anak ko, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Makita mo ti sakripisyo mi ka ni manang mo. Wen tatang? Mala na sayat no kasta. Alang arod, mapanak matan. Tamangan no panawan daktilugan. Mala, agan anad ka, anak ko. Ay, una yan. Nagbara ti panawan ita Ito gaw kumampay laang diti parke. Saan na bale? May sapay nga oras ti urayak. Sakbay ti next subject ko. Hello, miss. Ha? Hello matkan ka, Manong. Naimbaga oras mo ating ka. Itay ka ba lang palpaliwan? Iso ngayon masidagakan ka. Kasta ka di? Siya kayam ni Marco. May sa mentor ti may sa networking dito syudad. Ha? Ti trabaho ket agawis ka dagiti tattao amayat nga agmiyembro iti daytoy. Ginapudno na ita panawan na duma-duma ti networking. Angam daytoy kumpanya nga ayan ko ket iso ti kabaknangan a networking diti intero a pagilyan. Ha? Well, natin ko. Iso mayat ka agmiyembro ka mat. Iti kasta, agganansya ka mo't itidak kalagatad, akas kanya. Saan mo ta pa nagpalastog? Ngam, gapo iti dito ang networking, nakaipundarak mo't iti balay ko. Lugan. Nakagatangak iti sanikwa. Ken, saan lang aray ta? Gapo mo't la iti networking, ket napaagasak ni nanang ko ang nabayagan na masakit. Kasta ka di? Wen, iso masigurado kan ka. Apaman nga agmiyembro ka mat. Dakkel mo't agatad ti maalam. No, nagagat ka nga aglako iti products tayo. Ay, sige, kayat ko dayta, Manong. Okay, dokas na nga rod. Agbayad ka iti 10,000. Akas membership fee. Di ka madalagan. Kalpasan ti makalawas, agdoble ti kwartam. Agpaiso? Wen, siyak ti makamukin ka. Second year college ka gayam, Lenny? Wen, Marco. Nukas na inaldaw nga da klase? Saan? MWF lang. Nasaya to kas na. Tapno da panawon mga umay di opisina. Ken may sa? Tapno maka-attendar ka ti seminar tunggal awan klase. O sige, mayatak iti dayta, Marco. Anya? Sa nga pulo aribo ti kasapulam ita, Lenny? Anyat pangaramatam. Napatugunay ti pangusarak, Manang. Ay, sapay manula ang ti kwartak ita, ading ko. 8,000 laang. Kurang iti 2,000. Ay, kasta ka di. O sige, uray day talatan, Manang. Mangsapulak pa lang iti part-time job ko. Iti kasta, adamay nayon ko. Kan pang allowance kumatan. O sige, ading ko. Agan anos ka taday tala talaga ti kwarta. Wen Manang, awan parikot. Aday ta. Isuday ta ti proof adakkel ti kwarta dagiti muna ang nagmembro iti daytoy a networking. Makita mo? Isudan ti kabaknangan.
Ay na, Nagita, makapaawis mo talaga niya. Nagdadakkel a kwarta. Wena, ad-adda pa adak-dakkel ko matimaganan siya. No full time ka. Ha? Pudno ti pagbagakan ka. Isungag panunot ka, no isardeng mo lang ti panagadal mo. Iti kasta, ag full time ka lang ti networking. Dakkel ti kwarta dito eh. Sige, panunuto ka na imbagday ta. Hello, Manang. Hello, ading ko. Kumusta ka? Apay, adi ka matanagaw-awid. Do alawas asaan ka nga imay nagdawat iti allowance mo? Okay akla ang Manang. Jakpay ngamin kasapulan ti kwarta. Kan may sa, makumikumak. Iso jakpay makaawid. Kasta ka di. Wan Manang. Sige, baliwan tantun tagsarita. Bisyak ngamin. Ay, mabiit lang ang ading ko. Kaya't da ka makasarita danan ang kantatang. Apay, di ka di mailiw kadakwada? Imbagak lang arudan na busy ak Manang. Maawatan nyo kumamot. Unay kayo matan. Ha? Sige nga, Rod. Baliwan minto ti umawag kan ka. O sige, bye. Anya, nagsardeng ni Lenny iti panaghadal na kunam. Wala nang. Talon alawas ka no tinapalabas. Manipod nagdrap ni Lenny. Anya? Ay, jak amo no anya ti makagapo. Ay, Planok ajak aglukat ije pestok inton bigat. Mapanak ko maije syudad. ha, Kayat ko nga amon no anya ti makagapo ang nagdrap ni Lenny. Sayang matigastos no pudnuman tinadamag ko. ay, sapay la ko mga ruta saan apod no. Ay, muna yan. Wala nang, di kay madanagan. Mapanak inton bigat. Anya, gapula ang itiday taan networking? Nagdrap ka, Lenny? Wan Manang. Kayat ko nga minti ag full time. Iti kasta, dakdakkel mo ta kwarta ti maalak. Anya, ay na Lenny, agpampanunot ka kadi? Manang, amok tar aramidak. Sa anak mo tan nga ubing tapno isuro dak. Ngam panunutam kumamot dagiti gastos ko kan ka. Saan nga ang angaw ti agsapol iti kwarta tapno laeng adda aramatem. Ngam kastoy laeng tinaramid mo. No jak pay imay, saan ko amaamuan agapula ang iti networking no apay ang nagdrap ka. Ala, di ka madanagan. Tati ginastos ko a kwarta, bayadak to, apaman amaalak ti dakkel agata dito'y akumpanya. Anya? Masiguradom ka di dayta. Wan Manang. Jak to pulos ag babawi asimrak iti dayto akumpanya. Ammo ka dituyak nga umasenso Manang. Anya? Yaya dayta networking, anak ka. Ay na, kumpanya dayje tatang, adda produkto nga ilako da. No adda malakom iti tattao, addamat basit bingay mo. Ngam no awan malakom, awan kukwam. Ay unay matan ni Lenay. Kaslasan ngagpampanunaw. Day takot nga rod tatang. Gapula ang tanakakita iti dakkel agatad. Kala at matan anaawis tirik nana. Ay napangaasim man ako. Palagi pamtikabsat mo Awagam. Ibagam nga ituloy na ti panagadal na tasayang. Ay natatang namin adun nga imbagak dayta. Ngam dinak met ikaskaso. Nasaya at napanunot mo tinagawid anak ka. Wan tatang. Kahit kumusta kan, talaga ka di nga awanan panggap mo ang mangituloy iti panagadal mo. Awanan tatang. Naka full time ako iti networking. Iso nga awanan panggap iti dayta nga adal-adal. Hanggang saan ka asigurado dita? Ang mga no iti udin na kasi kanto ti nakakaasay. Ang mga no pagbabawian tupay dayta ngay naramid mo anak ka. Ay natatang, kasi ti kanayon ko nga ibaga, iti kaano man, jak to agbabawi asimrak iti kasto at trabaho. Ay, unay ka, anak ka. Malang aron. Sa paila kumata na sayat dayta nastragam. Marco, dandanin makatawan ko iti dayto ang networking. Ngam apay ngay nga aging gaita katawan pay laang nasweldok.
Ha? Sigurado mo lang nga dakkel to ti masweldo ka. Wen, di ka madanagan. Masigurado ko dayta. Ngayon, ado mo itong tinalakom a produkto. Wan nga rod. Iso anam na makadakkel mo ti masweldo to. Talaga nga awahan ti plano ni Lenny nga agadal. Ay, huwag nga rod tatang. Talaga nga impamaysanan ti oras kan atensyon na iti day a kumpanya. Saan ka di nga umawawag ka? Saan nga rod tatang? Aw-awagak matsag paminsan. Ngam di na sungbatan. Pasaray sungbatan na mat. Ngam kasla makapungtot pa'y. Gaputa makumikum ka noonay. Disturbo ak siguro ang iso akas jay. Ay, nasisira pa, di kabsat mo, iti kwarta. Pan nga rod tatang. No amukla ko mga ijay gayam ti pangaramatan na iti kwarta dinawat na kanyak. Jakla ko man inikan. Ay na, sayang lang ti kwarta nga inaramat na ijay. Himbag kumano, nagbandugan na. Hello? Imawagak, takayat nakakano ang makasarita ni tatang. Makasarita. Amuyumot nga da trabaho kita. Imbagak mat kada kayo ano kasto yung aldaw, busy ak. Ha? No napatag ti ibagayon. Ngam no saan, baliwan tayo to tagsarita. Anya? Ala, idaba kong ti cellphone, adupit aramidat. Apay nga itakala ang Marco. Manon nga aldaw tinapalabas, ngam itakala nagpakita. Kwa? Kasanon ti kwartaak. Namnamaak matlakit din na maala ko ni di kalman. Ngam aging kay tawag pa'y laang. Lenny, pakawalan ako ma. Ha? Anyan kahit masawan. Kwa, kilata nagsarati kumpanya. Anya, sana mabalin. Kasanon ti kwarta nga in-invest ko. Pasensya ka na. Saan laad na tinaloko? Adu tayo. Anya? Kasano agpaitan, Marco? Agarup dua taon na nagtrab-trabaho ak iti dadya kumpanya. Ngamawa na pulos ti kwarta na alak manipod kadakwada. Lenny. Nagsardang ak iti panagadal ko. Ngamjak ni namnama kastoy gayam ti pagpanagan ti amin. Pakawalan na ka. Tagapo kanya. Gat nayawawan ka. Naintuloy ko lat ako matinagadal. Nalabit. May salangan na tawon ti urayak. A-graduate ako na. Kasano akitan? Anya ti plano mita. Agawid aki jay lugar mi. Tulungak ti kabsat ko jay parlor. Barang maasikan niya kat pagadalan nakmanan. Agbabawi ka nagsardang iti panagadal ko. Saan pa nala daw ti amin para kan ka? Mabalin mo pa nga ituloy tinarugyan. At sapay la ko ma. Pagadalan na ka man ang tikabsat mo, Lenny. Ha? Lenny? Uwan manang. Siyak nga ron. Itaman pa'y anapanunot mo tinagawin. Nagawid akon. Gaputawan na sayaat nga impay kanyak dadya si Mrekak. Ano niya? Tsaka mo no kasanuak manan amang rugi manang. Agarup dua tawan nga imbukbuk ko ti oras ko iti dadya kumpanya. Ngamiti udin na. Linoko da kami lagayam. Ay naading ko, dayta, tibagbagak idikan ka. Apay abas talatan nagtalag ka kadakwada. Agasam, nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapula ang iti networking. Anya ngay ita, sika tinayaw awan. Manang. No intultuloy mo kumati panagadal mo. Nalabit nga agradwar ka kuman iti kursum. Sinayang mo, Lenny. Pakawanandak ko mananang. Tatang. Aklo na ka nagbidutak. Gapula ang itinagdakkel agatan ngayon pakpakita da kanyak. May saak mo't ka nag itinasisirap. Nalipatan kayo.
Gapu iti gagar ko bumaknang. Gamiti udi na. Da kami tinayaw-awan. Awan, ti perfecto at tao. Kada amin pagbidutan tayo anak ka. Kahit sapay la tagbalin eleksyon kan kadayta. Asaan basta-basta talag tayo kadag iti tattao aditi amaw. Nang runa no may papanan iti kwarta. Uwan tatang. Ikari kasanan ang maulit pa'y. Ha? Pagadalan nakmanan, manang? Wan, ading ko. Ituloy mo ti agadan. Siyak ti makaam mo. Ngam ne, ikarim kanyak adimon aramidan ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Uwan, manang. Ikarik. Kat ipamaysak ti oras ko iti panagadal ko. Kat iti kaano man. Jak ulitan ti inaramid ko. Agyaman aknukas na ading ko. Basta igaed mo ti panagadal mo, ha? Uwan, manang. Ikarik. Kat agyaman akunay. Uray kas jeti nararamid ko iti kalabas. Nakasagana kalata amang tulong kanyak. Uwan takayat ko apumintas met ti masakbayam ading ko. Di tay kumalabsan ti agarapaap, tama nga no day tanto timang dadaal, iti masakbayan tayo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Mary Tisay, isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.